uLindiwe Mkhwanazi, ngihlala eSikhelelehleni eNtshanga. Ngaqala ngo-98 ngangifundiswe umamncane kodwa wabuye waqhubeka nami khona udadewethu wakamkhize. Ula khona esakheni naye khona. Ngaqhubeka ngaze ngayofika eHillcrest ngoba ngangilengise eThekwini ngingathemba. Ngaze ngahlehla ngafika la eHillcrest. Ngisazi kwaku-2007. Eyozamoya ngafika mina kusekhona uBhoko uMakaphola. Kungemnandi ngoba ngangingenalo ipasi. Nginganayo i-bank account. Kodwa bangizama eyozamoya wathi uGogo cha sizole sikunika ngesandla nje wena uzuzama ipasi. Bele benginika ngesandla angaze nganayo nami imali ngalizama ipasi. Ngavula i-bank account. Ngifike khona nje ngiqakeke ngisinabo hle bayazi sadayisa ngolose ngangispoke ngishona lendlela engangigula stress ukugula konke ukuhlupha ukuqakeka kula hayi kwaya hayi ngaze ngagula ngayisibhedlela ngayolala khona ngabuya ngathi mangimtshela uPhola wayikhokha lo wabuza ukuthi imalini ekhosti abayikhostile abantu ngokugula kwami wangikhokhela-ke sengithi ngasinda-ke njengoba noma uyalibona igazi lami ngasinda kodwa ngingafika khona bonke baxakeka nje ukuthi kwenzakalani ngalo muntu onje. Hayi manje sebeyamangala sebehlale bengibuza udlani usungaka futhi kwalapheka lokho kugula. Ngafika eHillcrest ngangibakho ubuhlalo kodwa ngafika eHillcrest bangiqhubekisa bangifundisa futhi nakhona. Wayithanda i-design yami uPhola wayesithi awuthathe le design ungakhele ngayicathu kwabe ungena kwami. Ngale ngakha ama-design athi lena-ke faka la ematekini lena-ke iyakhalana okunye avela athi me hamba uyoyibonela wena uzokhanya kube kuhle kodwa ngifike-ke ngiphatana sibize uphumelele leyo nto enhle ayithanda. Awubuhlala obuningi impela ngibusebenzi okungenayo ecathulweni. U2 weeks uyaphela impela ngizenza bese iphela kuleli lesithathu. Ngizizwa ngijabule ngoba engangibafice bekhona angikhumbula ukuthi bayakwazi ukuzenza. Ngaba nenhlanhla nje mina ukuthi ngikwazi ukwenza lezo zicathulo. Angiwafundelanga amaqanda ngawakufica nje lamagobolondo elahlwa lapha ezantsi la kwakufakwa khona ngawafica lamagobolondo ngale ngiwabuka ngathi hayi ake ngiwathathe ngiwahlanganise ngibona akukho into engenzeka la enhle ngakuhlanganisa ngakufaka ubuhlalo kwakusukuba nje nganikezelwe uMakaphola iyakhiwe kanje ngisazi wathi uyithole pheshe yaphi kude athi bengifake yona manje uyathanda ngathi ufuna ukubona ukuthi njengoba ngakha zonke izinto abathanga zakhe ngizokwazi ukuyenza ngase ngiyayenza yayo ayisethi akwakhulu mina ngoba nabo ngikwazi. Hayi ishintshe kakhulu impilo yami kusukela nje kuleyo mnyaka noma ngahlukumezana sehamba ugogo phela kodwa hayi phela umuntu mesehambile akaboyisi kodwa nje impilo yami yashintsha kakhulu. Amen, oh my God.